Hai làm seconds nó còn vào kênh Tech Entertainment YouTube channel đó. Mới cái chương trình nó phun này 이제 뭐와 할게 나가 동 뜻이 있음. 진이 이제 아धार कार्ड 이제 모바일 넘버 이제 링크 동거나 모바일 넘버 뭐와 할게 change 클라이 này. Kawan bagian nó bin plus yang pai thara nahi tongdi. Cái mới cái song nó nang video screener này 뭐와 할게 song. Jin 이제 아धार कार्ड ni 이제 모바일 넘버는 change 클라이 này nó có tong 뜻이. nó bin plus yang pai thara nahi tongdi. Ingke ang nong noi ko screener di kanar nahi tongdi. Ang record khai nong punuk tongo ingke sing o apps no download khlai painai bo apps no norna haina hai punugano jete Play Store thangni agane mo Aadhaar hinai je tongmani norok obono download khai ko obono ga ono open khaimani aglo ga o jaga o discover ki o click khai di next khai di next khai di ingke enter Aadhaar number o jaga sao I am ready with my Aadhaar o jaga di ingke ani je sekangni mobile number abo nang change khai te kumni mobile number nang change khai pungnai nang kuno abono nangya mane sekangni mobile number bo ungo ingke tabuk je mobile number bo ani ungo norok no phone man bagi ang just nang no khlai punuknai mane ketal borok jeta software mani abo boba haike work khlai ingke ang aro ani Aadhaar number no fill khai painai fill khai paiga hingka jaga tam khainai naidi tolao continue tongo hingga continue o click khai paiga hingka o jaga terms condition poriwi hingko khai di verify kalamani aglo o jaga SMS thanai ni mobile o message ma tongnai mane recharge khaijak ma tongnai send khaimani aglo naidi setting up please wait in jao send khai di verifying mobile number ongoi tongo hingke kisa nasingnai ingke oro continue to face authentication o jaga naidi o jaga omo haike sing je borok phunugo obo hai ka mokol ma filik lainai sing o jaga hi o jaga bwri maha tongo o jaga je bo phunugui tongo ingkai o jaga billing khai di hinsao obo hai gan ching ma khainai hingkang to billing khainai gang obo hai gatlangnai gengi thanga naidi face authentication ingkai ngi thangmani yagla naidi ready ngi tongo getting your Aadhaar ready ngi thanga nga tam khainai singo jaga proceed click khainai click khaika o jaga o enter your new 6 digit pin o jaga nang pin sanama ma painai just ang no phone pin ang sanamnai ang pin sanam paike ngai naidi o jaga o ani jeta Aadhaar rok phaiman rok nugui mankana o jaga naidi o jaga ani bumung phaika ani photo phaika o jaga ani Aadhaar scan khaijana phaika o jaga scan bo khaimano buino o Aadhaar no share bo khaimano tei download bo khaimano angkai norok jodi Aadhaar ni kono mungkha se update khaina thaka tam khainai o jaga omo haike thangmani yaglo hingkha o jaga my Aadhaar o thangnai o jaga thangnai o jaga thanai thangka hingkha o jaga chini tam change khaiman o jaga khel khaidi mobile number update address update name update email id update hingkha tabusuk jorotui hingkha o address update dok phaiako o hingkha phaika address bo update khaimano hingkhe te kaisa hingkha name update khainani coming soon email id coming soon tabuk jorotui hingkha mobile number update khaimaka te kaisa hingkha tamo jeta address update khaimaka address update khainani bagi hingkha o jaga o chini document tamo o jaga sao select you proof address document tei upload proof address document tei verify details change make payment tei complete request ni sao o jaga o processing fee hingkhe 75 taka nangnai jeng Aadhaar center thangai jeng jodi mobile number change khaina phan thangka jeng address update khaina phan thangka 100 taka 200 taka nango phiaba jeng nogo tongkhe tei khaika hingkhe 75 rupees baino chini Aadhaar ni je mobile number completely change wngoi thangnai hingkai tak nong nang phunuknai jeta mobile number change khai nong no phunuknai hingkhe aboni yagola tam khainai ang o jaga sao processing time hingkhay 30 days o jaga sao this request will take about 5 minutes request nago processing fee 75 hingkhe new mobile number step hingkha new mobile number rwnai face authentication wngnai make payment khainai complete request khainai ang tabuk khlainai hingkhe ang o jaga new mobile number ni bagui tam khainai o jaga continue khlainai
हिंगा आं कन्टिनिउ खालायगा खालायमानि यागलो ओ जागा जे मोबाइल नम्बर आं आधार बाय माने चेंज खायनाय आं आबोनो ओ जागा रनाय हिंगा आं ओ जागा आनी आंको मोबाइल नम्बर रिरिखा रिरिमानि यागलो सेन ओटीपी खायनाय सेन ओटीपी खाया कने आनी जेटा उ जेटा 98 मोबाइल नम्बर ओ जागा थांनाय थांगया कने आं नायनाय जेटा आं ओटीपी पाठकि रहरका ओ जागा हयते ओमफ्राय ओटीपी फायगोना खायो फायका ओ जागाव 983372 983372 आउन यागलो वेरीफाइड खायनाय वेरीफाइड खायगा अंगाय न्यू ओटीपी वेरीफाइड इंगी थांका नरको जागा नुगै मानखाना इंगामनि यागलो फेस ऑथेंटिकेशन खायदिन छौ फेस ऑथेंटिकेशन इंगे ताबो जों मकल मा क्लिक लनाय ओ जागा आ एक्सेप्ट क्लिक खायदि ओ जागा जों जे थाचिंगो जे रेजिस्टर खायनाय प्रो मकल क्लिक खालायगासे मा हायन खायनाय आं खायनाय इंगे आं मकल क्लिक खायगा फेस ऑथेंटिकेट इंगी थांका इंगे नै ओ जागा जों 75 जों पेमेंट मा खायनाय पेमेंट खायनाय बागे ओ जागा कन्फर्म एम पे ओ मा थानाय इंगे ओ जागा जों जे तिनि पेमेंट खायना बागे ओ जागा ताम खाया नang गूगल पे तो गूगल पे इंगे आंको नि नेट बैंकिंग इंगे आं नेट बैंकिंग में खायनाय आं एक्सिस बैंक नो चूज खायनाय इंगे ओ जागा 75 पनो ओ जागा जीएसटी सहत बुसुक फाय 89 फायो इंगे जदि आं यूपीआई बे खायगोन बुसुक नांखाव नायनेगोना इंगे तेसा जों बेग बो खायमानो ओ जागा कंटिन्यू पेमेंट बो खायमानो इंगे जों ताम खायनाय ओ जागाव यूपीआई जों थानाय यूपीआई हंगांखाय 75 बा 75 बा ताननाय हायादिबा इंगे जों गूगल पे बे खायनाय खाया कने नायदियाव जागा आं 75 पेमेंट खायनाय ओ जागा आं थाका आंनि गूगल पे ओ इंगे आं पेमेंट खायनाय नायदियाव जागा पेमेंट नङि दङ 75 इंगे पेमेंट नङि पाइका नरमनि सिगाङाव आं पेमेंट खायदिका इंगे नायदि ताबाव जागा कन्फर्मेशन पेमेंट नङि दङ पेमेंट सक्सेसफुल नङि थांगा इंगे इको जागा नायदि योर मोबाइल अपडेट रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली इंगे आं बोनो गनरखा स्क्रीनशॉट बुका आं गामनि यागलो हंगांखाय ओ जागा ताम खायनाय ओ जागा तलानो क्लिक खायदि ओ जागा एक्नॉलेजमेंट नंबर ओ क्लिक खायदि माने आं नङाबोनो प्रूफ हिसाबै नागतोंदि इको आं जे मोबाइल नम्बर चेंज खालाय मानि जेटा बरक रिसीव कपि रिखाय ओ जागाव 75 रिखाय गांका आनि जेटा एक्जिस्टिंग आनि जे सेकेंड मोबाइल नम्बर हंका 92 इको नरक नुगि मानकाना इंगे ताबक जे कटाल अपडेट खायनो बागे आं रिक्वेस्ट रिमान इंगे चेंज खायमानि हिंगांखाय ओ जागा आनि 98 92 बाय 98 ताबो निका 98 तिनि आं जे आधार अपडेट खायमानि डेट हिंगांका ओ जागा 27 तारिख 12 मास 2025 इंगे आं ओ जागा ताम खायनाय होम बटन थानाय होम बटन थाका हंगा तेसा आधार अपडेट थानाय आधार अपडेट थाका हंगा नरक ओ जागा नुगि मानखाना मोबाइल नम्बर अपडेट वैलिडेशन ओ जागा नुगि मानखाना इंगे ओ जागा नाय तंमोन निनि मोबाइल नम्बर बुफुरु माने अपडेट नाय इंगे ओ जागा कंप्लीट पेमेंट वेरीफाइड इंगे तै ताबुक वैलिडेशन बागै ओ जागा इन प्रोग्रेस इंगे तंगो नेक्स्ट स्टेप नंनो फुनुकनाय नेक्स्ट वीडियो हंगांका माने आनि मोबाइल नम्बर आं जे रिक्वेस्ट रिमान चेंज दा हंखा आबो नंनो आं फुनुकनाय इंगे ताबुक जे बरक मेसेज पाठक रहा मेसेज नंनो फुनुगानो हि बरक पेमेंट आं खायमानि रिसीव कपि बरक सक्सेसफुली अंका हानि बरक रहका इंगे ते काइसे इंगे तामो जों यांतै मोबाइल नि जेता एड्रेस अपडेट खायमानो एड्रेस अपडेट खायनो खेत्र इंगे ताम बदि खायनाय अब किसा प्रोसेस नंनो फुनुक दिबानो ओ जागाव कंप्लीट इंगे थांगानि जावा इंगे तार माने मोबाइल नम्बर आनि ताबुक न आनि मोबाइल नम्बर चेंज इंगे थांका इंगे बाहाय के सिनाय जे आनि मोबाइल नम्बर चेंज इंगे थांका इंगे आबोनि बागो नंनो आं फुनुकनाय ताबुक आं आधार डाउनलोड खायनाय दो आं आधार डाउनलोड खायनाय ओ जागावानि चेक स्टेटस क्लिक खायनाय क्लिक खायगा हंगाखाय ओ जागाव आनि जेटा डाउनलोड आधार खायनाय डाउनलोड आधार तांगै खायनाय हंगाखाय आनि तेगासा मोबाइल दं नरक बिचार थानिया ओ जागा ओटीपी फायनि दो नंनि बुसकांगो फुनुकनाय आनि 98 इंगे ओ जागा दाजाक इंगे आं ओ जागा ताबुक आनि आधार नम्बर फिल खालामनाय इंगे आबोनि यागलो इंगे ओ जागा कैप्चा कोड फिल खायदि आधार डाउनलोड नि बागै इंगे सेन ओटीपी क्लिक खायनाय इंगे ओटीपी नायदि
ang o jaga oji 98 o rimani mobile number buji kada iko phaiga katak kana khono kana kana iko o jaga 92 o jaga 98 on device so inke hi phaiga ani Aadhaar OTP ga singa jaga Aadhaar OTP no risinai logi no mobile number change khlai mano ekdom kaham no khaika जों tabuk Aadhaar number link khaina bagui tei center ro जों thangna nangya ama haita change logi no Aadhaar number change khlai mano eba Aadhaar number link khlai mano abona process ngai ko download ngi tongo ngai norok no screen no norok no phunuk toni bang ngai जों kisa wait khainai Angke marketing song naidi website Aadhaar ni kisa sulungi tongo download ngani process kisa le tokha angke norok no next step of phunuknai tangka already ani mobile number change ngai paikha angke aboni bagui nungbo jodi ni mobile number agini nangaro network rok phaya server rok phaya hingka kai nogo tongkhe change khlai nahari mano mane kotal number update khlai mano aboni process no nongno phunukka hingke abo tongsitun hingke tabuk phaidi ang nangno haini hai phunuknai jeta Aadhaar tani already no mane change ngi thangka mobile number ani already update ngi paikha hingke tabo address update khainani tarom di address update khaina thangka hingke tamo using your document tambuti process ngai continue khlainai hingke continue khaiga hingke o jaga Aadhaar link number mobile number OTP thanai hingke video kisa kolok ni mano marketing song hingke haipan rok kha kolok khene khe bujinai hingke o jaga o OTP chini thangka hingke OTP ang tesa rinai o jaga chini Aadhaar ni OTP phaikha hingke iko naidi tam o document nangnai जों document change khaina bagui naidi to o jaga o voter ID card tongkhai bongo standard certificate MLA MP bongni certificate tongkhai bongo hingke gazetted officer ni kaisa ration card tongkhai bongo electric bill tongkhai bongo hingke tahsildar ni certificate marriage certificate tongkhai bongo gas connector bill tongkhai bongo passbook ST hingke tei valid registration amorok tei Indian passport rok tongkhai bongo hingke o jaga prochar kwbangma tongo water bill kisan passbook rok kwbangma tongo hingke nini thani to ST to tongnai no nini thani ration card to tongnai no abo riui nai जों address update khaimano hingke takrom di voter ID card select khaikhe select khaika hingke o jaga I understand o click khainai click khaika hingke o jaga scan khainai bo tongo upload khaijaknai bo tongo hingke nong o jaga eba nini document no scan khaidi eba nini photo no o jaga selfie khaidi o jaga scan khai nini selfie khaya kana o jaga fill details so reka hingke payment khaina option phaigonai hingke apor khai nini address update wngui painai abo hai nini address rok mane mistake rok hai change khlai nahari mano ama haita hingke norok buji kana obo wngkha kaisa Aadhaar ni kaisa application yang tui nogo tongtui tei mobile number change khai mano norok ang mobile number change khlai phunukka hingke khajana marketing song norok o video nai bawa hai jakha norok comment box o thangi comment khlai sadi tei o video no chajagui tongkha hingke like kaisa khlai redi tei norok ni friends rok thani bo share khlai redi obo hai video naitono muchungui tonga hingkai kok borok ni tech and entertainment YouTube channel no subscribe khlai tonde hai norok next video malai phanai jotono no hambai bye.